Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Fatimah Bandri Amran dari kelas 8 CI nomor urut 5. Kali ini saya akan bercerita mengenai Lauta dan Lapeso bagian B. Makedai lauta kega pade pera nareko talau kuritu saungi wereta. Nigamissengi namaseiki puangala ta'ala taulei rukai rasa sae kuritu. Makedai Lapeso ba upuji satu. Nakom matumuko renge ka apa alelenge namasero wata raraba supu matandre kegangi ale maroja riola dua telu salo riletu naule masolo waera taro ni riboba manesar resopa na pesona ngalompengi pamase dewata taroi ribeteri ria solai engka memang sa tasawatu naribeta mapatae rima sola rolai sekuateani temakua namuka natalota pedi nake gura pedi riwawana mapale wale to ri tuka ricalareng tange adana lauta purai kuajaji tongen ni Lapeso silaun lauta saungi sungena sirenge mendre ricopona bulu maniang. Na iya egana matu mapaka tau haita rilaona ajasa naita bate ula bulu temaka lopona ula sawa kua bata kaluku tedan lia salo sarelina malamu mapatogeringking nasapo elu engkai siula malalen na letuna ricopo na bulu maniang nyapoleni kuritu arasa sae betari olona sumpanna gelempom batue riawana pongaju arae takiri ni lapong arosasa mitai engkat tau makalalai dua uluna epa limana epa ajena epa matana epa dau culingna mabere seleni Lapeso silaun lauta masamangi mabere selena na tepa muninna lete temakae raja bila gatue si Andre kua maelo tabaka mapakara linae naseni arasasae yaro lete bilai gutue sadonra bo to makalalainge lanaritu Lapeso si bawah lauta napoleni sele temaka masero tau na peta larie ara mabuang magalete ri peping batue temakae lamuna marenu ni lauta si bawah Lapeso na lau sukru ridewata seweri pata ripate paina
pamose temaka-maka. Sirenge ni mutama rilalena galempong. Rapatue. Naita ni kuritu parewa ula wenge ala masia-sia egana enrenge. Rupanna. Sekian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.